Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamaulai town dorbar mentakasngi ke arpulai tarik kala lingkar arjar pesan. Kala pendapat ba ya karai ke baladat menjurlang berkikirtong ke ban saya khun hak election MDC na maulai constituency ban penlong ya kejingalap election hak baki kirtong kin sawan lang hak juk ke jaka lani common platform haman laki shnong kenang banum syak pentut ki samla puli ki barang dan hapadeng ke examen baper ke bayating kho bat ke election. Ya kani karai la shim hak jingalang ke balalong hak sngi balang ke arpu ar tarik kala lingkar arjar pesan hapdeng ke maulai town dorbar lembat barok ki kertong ki batmu banyak khun ya ki election MDC na maulai constituency. Haba penpena ya kani karai u president ke maulai town dorbar uba herlam bokwar ulay thu baka jingshim ya kani karai ban penlong de common platform hamana kishnong kadai ke balam menjur lang da barok ki kertong ki balawan shi ke jingalang ke jingshim ya kani karai kadai hadian baka maulai town dorbar kala sngap ya ke jing ut jing nam ki kmi ki kpa bar ki nong hikai ki balapan sngo ya ke jing syak ta ki samla puli namar ba ka jaring khat ba ki samla puli ki hab ban tho ya ke examen kumta ulaong ba ka maulai town dorbar kala khatlang ki kirtong banekran bat pen sngo halor kani bat nak leng jong ki ru ki le menjur lang haba pen shai halor ke jing keno ki nong yalam ka VPP ya ka maulai town dorbar uba war ula kenta ya ke jing keno ba ka maulai town dorbar ka khang ban penlong jing yalap election namar omla satya ban khang Hendrai ka datang ke jing pensngau syabarok ki kertong hak baladan ru ke jing menjurlang da barok. Uba war ula pensyai baka maulai town dorbar kala dap pensngau syabarok ki kertong hak jing yalang ya ke ke bakum ke maulai town dorbar ke UI bat mat ya ke jing hak election baladap khamtam hak ni ki election bakin sedang ki examen baper ka bakta ki samla puli hapdeng jong ke jing thnam ke jing yalap election khamtam habalami bungut ki kertong. Hendrai ula ong bakalong ke bapen kendit bat omla ban pedang bahagi social media le keno baka maulai town dorbar ka khanglat namar shimna le ekata ban khanglat hendai nak benta ka jing biang lang jong ki samla puli bar ki nong shong shnong ula benra balada baro ki kertong kin let shamala ki shnong kan kta shisha ya ki khna puli hak ba ula pen shairu baka maulai town dorbar ka khlem khang bat kam don an hiru ban khang hendai ka de ka jing a jing mot ka ba poi she ka jing sngot ho jing mot lang lembar ki kertong ban penlong deka common platform shushu ba war ulaong baka maulai town dorbar hadian balaya hun bat menjur lang kan sapha jing tho shabaro ki kertong ban anshim lupa ya ki jing penbet ban let pan jing bet ban penlong ki common platform hamana ki shnong hak baka jing wan penshai ki kertong kanong bet hashnong bat ki nong shong shnong jong kata ka shnong kinwan ban sngap ya ki jing kran jong ki kertong song meeting nin ringkat wat ki kandidat sebaro ki ba ban mi naka maulai constituency de hata presence ke jong ki baro khan ngila khat meeting bangila pensngo ki ya ka ka ba kum kisnong ngi sngo don kam ban ngi pensngo khma jong ki ya ka ka kum maulai town dorbar ka yi ba nang nis khmat kin sedang ki examen ju khna her but happening jong examen ke embos la ai notification untuk bulan November har kin sedang ki exam na spotering de in between happening jong ta kawan ki election ka buitering dia kemut ke dikapor ke batnem bah kata kejengkan vas action kan pentut kan pengit bagi kena nilai exam dia kum kirang basnong nilai song nilai perkhan bak tahun dorban bawa nilai rai dengan khot iki kandidat bat kilai poilot menen kesni hakmat jongki nilai keren nilai pen ijumut bat da kejeng hun lang kejeng ya menjur lang ke jongki iwe hadin wi kandidat yang ban keren ban penpau bagi hak kita but iwe li dakli ken kamut kani kadi kanong rim jong kajing dan examen ki khna ni ho kata kabiang te baro asmrumut ki penpau ba kabiang kata kai jinga keren kajing yamon lang kajungi kum katon dorba dan kat ki kandidat tono ingin kandidat pada bani iba hak social media la keno ingi kum katon dorba bangi khangla mre yang ni loong yaki babaro man kisnong ngin penlong ba ki command platform ba la kunu sibu simien kawai kisnong yo ban pendap de ngidon hinriu kandidat talda ki hinriu kandidat kilai haman kisnong le sikui ka parti kan don lai kan ta tala kta apa ki kena ibu badi bini exam ben ten takara kile pedang lang ba ngin penong e common platform baro anrungut de kamul ton dor bar ka khlem khang yanu ru bat kam don an hiru ban khang nyem dei election commission ngi tang ki dor bar snong ki bengia mir jumut bar ha bapun kut ngida ai khoble yo baro ki kandidat ya kejeng kloy kejong ki ban trilang ba katon bari ke bok ui mo ya kejeng wan chakmat kejong ki ban menjurlang bangin penlong da common platform
te kani kadika jingkwa ka ba ngikwa ban panchaya ki umdei ba kamolai tan ba ka khang hanrei kadei bai tang kawai ki chumut kalong ba man kisnong ngin penlong command platform baro ki candidate ki ban karan ki ban panpau yela ki jong ki nong rim kata kadi ki nong rim ka jongi kamolai tan ba ka bangila karan ye perkhat lang menin hag jing ton jong baro ki candidate ki balai men jurlang ini lah ketiup terus ni katakan kumbang ong teman ni ikram khang ni public meeting hendak ni penbet bangnya don lang haju kan kenang bakal posting tu jadi kena kan pentot di pot exam ni langsung tu i sisen kumbang ong pimene la don hunjumut ikan di dia sibu iwe man kawi kami mon hunjumia tiak simit kebaya ban ong bakal meeting kan kutang sekenta lamun akan ta le kenta kan bang kan takal akan tot ai kan Lalu untuk lebih bertahu berat, toh layamon lang tu nilai keren hak tang lur bar manin kilai mon lang ikan di dia tu dia nilai ong ba toy gijing tip ki bahalian ngin sapha saphi mama i dayang kan ong kani mot kumbang on sebenarnya ong kani kamut nak tang lur bar perkhat bagade hak pot semen ong ho ong takabian tinggal ong kumno orang ba an platin takam ong em don ina tang lur bar komen tôi là hao tao kom là kami iya kata ni si itang boong baka mula tong dorbal ka hangkin ngai itang kata kan dia jing sang nila ikut lang bagi kandidat baru bangin penong command platform hindi bangi khang ja kanon ka meeting kan ya ki menen ngal yong bangin dang penkrea di kendon bangin pha sapi kum tu ha ku tu por jing sang ngilong ki to balai hon lang gumnia tongan simston dang mulai tong dorbal ya schedule jong baru ko mulai ya hari kisnong bahap po setri jong mulai tong dorbal ngin penkrea ya schedule dia ngin le himangi ngin le panik permission nang mentau jong ki baca ka sound ru to kan penbiang kisnong dari to tin ya rap lem maki ru banyak siu ko bai sound kita gidi bangila bu ahmad jong ki kan tikila ai menjor ka taru ngila keren sai menin mo long ong ken ka jingwan jong kertong hapo jong snong mulai ru hap kamu ukwa ban pensai ban pi lang jong kodong rim hak snong mulai ru hap kata ka bamun ndai ken bu nong snong jong dak paki uwan ban snap ni hadat paki ru insiyo ai kalatin kamu kata ka jing jong iken khana bakan jai kan long thanda ka jing kalum pen thot thani ki khana bi lek sam ben kamu penong meeting hayo ru ki nong snong jong ru hap kin badi ban snap penong meeting hapo kan tan masar kin snong kan tan masar ni badi ban snap long kamut ki bani ru hap keli lut ngin yali ko style long kamut ni kata kala ban thot ban si ka meeting kin mon ketika mereka mempercayai di seleksi mereka nangis sama toh ngila ya kan sai na rumen ru ba underlay mika code of conduct ngin pentri kami kan ya mo te mrei thik tang ngin ba menta kan pia ka MLA election ru ngi iya ka jingkut ka jing ba ikiti karali ki ro rali te tingila lumi ki kandidat pro khat ba kile menjur ba kin penlong su ka rali nama ka jingkut ka jing ba te ki cooperate ba kalong siya ta ni klem don jing thut ni ka election pla dep te kan ka ba menta ka simra kalong thik tang ni ambisi election तो कने के सिमरा जो फिर की पाई बा लनी की मी की पा की बा don ले की कोन पे don की सा ndai tang ki kmi pa teaching community ru ma ngakren kata kan yong te ha preng ke exam kalong election tala thot hari khna ti kmi pa ti man ki snong umdon ko wi ko snong ka ba umdon khna ban mi le semen den ma nga thai sung thu ken bisa mereka sinjam ba kasnong kan le do dakino kan ur kom kan ya mata pa da to ya kata tingin ong ni ki sangut wi pat le si blak pedang kata ti ngin ya dekat ki sangut ban pelong ini command platform kan dan sudah bang ya kata tingin ong no in khang gum da blai ban khang ketika rani ni sinjam nama dong haka sosial ba kajinya la election ka dai bandang kuma pi om ne ndai pi khang ri la ai la ya kan command platform kadang panen kaji penting di bor di bawah hang ngidang pun krea kom bangile last time ha kamalia mari dep untuk diklai hun kandidat elek mangi spok ka election commission ni pan jing bet te ka permission ni kata ka rai ka bangi ko tingi ngidang pun krea kata kan ta ini juga komisi lagi masuk dalam kita lihat ni
Tokom ong men pima kamut nadu bakan trikam kamadal code of conduct nadu utakasni kin trikam kani kejing ikut kejuni lengkap kikan dia Ini ba kadanu kata TM hari ini lah akan saya menen bakan trikam nadu bala trikam kamadal code of conduct kan ada kalau kumta nomor ada wan perlong ya nungu jingalang pai ba kan ban yo jingbet na kasnong ko tindoan ki hap lingba jong kasnong de yo jingbet na kasnong so yo jingbet lagi buat bahalor kum district administration te habai dei ba kani la da dan pat ki ba jingbet ban perlong ba da ka meeting jingalang pai ba meeting ga ba he in yarai kum no pinya ai ne kin le kisnong henry kum katon dorbar te ngilai sim ya karai bangin pelong command platform bakan lumthot kin kan kemudian yang pakai teks no la don ba mbam tre ya kani ka command platform ko jong bak mek tang dorbar yo ami par hadir kan bapa alum ne yo ba way wan basno ko yesno ajin way pa na ko yesno kum ajin yo kami kum kita ki je to ko pada ro ka simara aja ko na ko kasi jawaban la ka ko ba ai là đầm chạy anh đến đúng không? Vì cả mỗi lần tuần bar cầm đây cả authority cả bala ban khang cái nó có hak cái political parties di candidates ban conduct dan ini bikin ya campaign di suki hakar kom ke suki. Jika jika nu menen kadai baik in consultation dan consent ke suki bapi priang na mabagira apa kayen ya kani ka idea bang kamoi tuần bar kum magalale apa ka MLA election ru begin khang ga ban khang de ban ong i candidate dalong ka bala begin perle ka road rally te hadian bagi candidate ki donong tu kira pediang ni kata ki hot minum tre ka road rally di hun ni ka igarai bagi pembet lang mola tong ba kiri dalong part and parcel jong decision making di menindru kalau kumjuhi ni troi kini ka idea papai ka don ka kata ka jing examination ka bawang kham bat balai lada kalong kepala pitre dan menyayat untuk komunal platform way candidate uyen ban kubur bo pediang kata toh kabak lingkong kalong bak kani kadai ke acceptance jong ki candidate hi ong ni pediang ya ka idea kabak mulai tong robal ka ai kabak halor kata kamulai tong robal ong to nginya frame yang hi kendor begin le kap common platform kabalai ngin sapha pada yakini ki kindon ki bagi tho syafi baro ringkat maka permission ngin pan na poki returning officer maka kit clear no kamulai tong robal ya ka permission men pan na menta juki candidate tikini ki benta ki ni ba hindre lada ki donno ki ba ong ba nam karai kemudian kalau karai with consent da ka jinga mon lang ta la ki jinga mon lang ki oni khat no Idon bor ayu ko morto ban khang ko kata nama kadi ka hok ka jungki bikin long public campaign jadi kilek cakman menta ban bakim tre ban wancak pop kemun platform ru kata ka syong ki ki batre ki bom tre ni lek no lagi perkhat om ni kayo long kan unong juno kalau baik nama ta ka bha ka biak imlang ka salang bagali jian khat bagali point ni for election yang mola tunu bar kamdon authority ye yenu ban khang ban tumbor ni ban stop inu na ta ka daw ni sa khot consultation hadian bagi khat ada kumta te kamula tunu ba ka sho be ki inline le ni abi de order na gim don bor even I order ti jingkli ka bapi ong bala na gidon be ki candidate gim tre kaniru gi bu be ngi candidate agi candidate kin rai hadu men ngasni meng phone kidon gi benang piang hot ngamlen kidon gi ong bang impat clear ti kitu ki bala piang ki bampat piang kira sikim huni ka system ka makamula tunu bar ka penbait benong penyelen ko platform ki kwa na kawai ka rukomale ya katangin don bor nama it's kanigi ka poll election baru kita ka hok political party candidate bande daga jing tumu ka jongki kalau ringkat batki nama daga jing baha jong kanigi ka poll kan penwit kan tumal ka ka police jing kena nama ka election bisu hi remote candidate kiman real say na po stand boss kadang kali on gila ya experience gini bunsin si kita ki but sound kaman mi nang to ngrimun la bun candidate manda ejian karo ti alo kini ki nge perkhat ngre la candidate ki ong bangin so ya hap ngani ka idea ti nim don bor ban ong bali ki ban nai wan na le le chigi snong le iga kom ko badi ju million male hi
Mangangi kamol dan bor kamdon bor hi ben ongi gisnong aina na permission kasyong baik ji kala ji ki bati respective ram basnong lagi mungkin kam snong. Kumpul Antam nampak ni ka kemudian good of the local kamu. Kumni kani kisni asni. Tam lada kita ki candidate ngangai bagade ka kamram no firu bapin sengap senai candidate ru nanti kertong di bala ya kubur lang menin. Kalau ada kidang ya kubur ka ju ketien ni pendat no. Mengindang kontak iki bapidang bat kami ka iki keren lang menin. Ai dang bat kata ingin ai kerta ni kita ki candidate ki badang kwa banya daga common platform. Ni yo makir ki kalaktir no kata ka song ki kemun kay ji tumu jumlah tu nomor kemun ngimla mun ro. Kasulong betang ta. Tu kumpulong man demi kredi ai kata makani ji kredi ki gadai bet apnyo sanai. Suai kata te ka song ni parti ki problem ni tinju ki tapi ki sudai ni kan mention ai kata bagi kan menrap ai lo peta kata gadai bet apnyo teri hadian ka bakiru kila ya priang lang ti suaka apnyo teri te kata ka song kajing pendek yung political party kila jang nung nung bat ki respective from mas nung mga mulai tum baru kam te rakam suang pi ya berkhoi kisnong kita kisnong walang irai ge bahang irai lang hakaju setri ni kadon ka bor ki rambak snong kim don ban ong khang kamol tum makan khang na kisnong kam don bor ta kisnong kadon laka jo sanat laka jo hok bakai kam juga mulai kani ketika isu bede ba kisnong ka mulai ke election MDC juga mulai ida kwa ke malada ya ban simpre ga hok ji giwe kam dei ko to ba ni ida kwa dan kata-kata bisa khot ya consultation bisa khot ya consent ni nang mud bakan ya kumaya jai ko makalong garur rally ya puga mali ni da kami lang ni jing with babi ong ba ngila su lebor ngila su benbor kata kalau ka bomdai ni sim benbor ni sim khang kadai be on consultation baka consent ni jungki ya kata kati kumong pi hakajiya lang nyelit kum ka concern mo ngina jing tho isu ila ya don para mangihi rai lang nga mlak pa jing tho su yo president ni yo secretary ali treasurer naman nyelong lang decision maker ka ju jeng so ka jing tho ai pa kadai be hapi dai menjur tapi ong ba inya khlano ya ka jing tho ya ka menjur so ka mon jing kita Emang proceedings tinggal nak note nilai. Idon lang apakah meeting nilai assign bukan member bukan disaka ipat. Simil tak. kandidat juga sanang. Kalau kan idon lang tu. Kini senang. Kayo rung hep kanang lum kanang kwal thlong jujau mauyong jupung mauyong rim nong pedeng selai karya marsiar jiul phut muri maudat baki kanton masar mauro sing jupung bat mau kro sing nong lum ni mong ye video ni ka kam baka ton dorba ngim dani isu pila yo ta jing sang ni kabadon kam phi kalong li je kandu candidate phinyo ai jing sang Hakawai pat kalyang udkhot barim tam kamaulai town dorbar ubaderu urang ba shnong kamaulai maudat baki uba biar kharmujai ulaong ba kajing shimrai bat penlong da common platform kadai kajing menjerlang jongbaro ki hendrungut ki kertong bat lada manu na ki kertong ki baladap pediang bat menjur ya karai ki kelak tieno kata kadai kaksan rempe rem dorbar ulaong uta ubala ko ongu bat menjerlang hakmat ka dorbar hendrei andala poi hayeng ushakan roy ya uta phinyo yakumu ei hendrei ka basai kalong bakade karai ke balam menjurlang bat ulaong bamau kumurang ba shnong usngut ho bha ya kijing e kinong shong shnong bat ka kamram jungi kalong ban buram lang ya baro uba kharmujai ulaong ru bagajing penlong ya ka common platform kamdei ke bale khala tang da kamaulai town dorbar hendrei kadai ke bajule hakaleng ke perthai bat kadai ke babiang tam ya kirtong ban penshai shaki pat ba hak election ke baladap ru kadan kijing penlong da ka common platform kabadai hi kijing yalang ka baki kirtong kinyo ban penshai lada tidak dekat jembut ngatai nyembel kami banyak kedua bentar kesi. Hai manusia kalawan kita berhak dengan cip keluar mau kita. Banyak pacip mana banyak lah ya kalau kesana. Banyak kesi. Nyimpan cip mana banyak lah. Baca bapala kalau makiri baca duk rewut dan sesuai kalau kubek banyak lah.
Kaya perlu kekiwan habang ikut mengimula sudut bahas. Ladaki kaya berkelak di kedua mesin. Ladaki lah kedua mesin. Bah pila lek berkelak nyendam ya kedua macam segi. Ladaki lapap mana lapap nak dia ladaki buat kedua nilaran lupa. Hari kalau kaya keba ngasuh na belum keba pela kalau kile kita dilihat dia belum daya kumulasi kita isim aktif pat umday tak sen dia keren tengah lakap dunia skor bagawai itu ngawan dekat silong keba kham khela lemara ngadai menga bakam mat dia kata bagi buat selong berkhoi kepada sekolah. Mari kita asli konsensi. Habagawan election dibun ba tinong selong berpuli kepada ikut kepada banyak semen. Tinong kita ada kulat boleh hakati sukses jauh election. Election kita gawai kan, dawai kebaklai tamai, kebagi layoi nak kepot, Hakpol election diberi dia cek dia kerat, dia sebat dia sting, dia balik suruh cakap, dia bi sukses bah, dia kecimpang kahar kerat hakpol election. Ray tidak dibeli, badan kebun sikit dibaham dalam election. Jumlah bandar kaya, mata bakal orang, yo asyik tua, berpijai kini persiap lagi, kau kita kini, jadi tamu ni kita buat sedang, tiba susu, tiap uat hari kita buat sedang, jaga orang lebih, di publik penting, hamu dah peti, hak ajo kasih dialog konsensi, kawai lukai dam. Ngimla leh, nama labun kandidat. Tentang kadang-kadang, insyaAllah don ikut cepat, buat cepat kelang ya telur. Tengah jiwan menin cepat, kadai keburung ya kemulai tahun depan. Lada keburung, lada kot wearut rasanya cepat. Karena mulut keburung ya kemulai tahun depan. Lepas lagi ngatrai si kecil nang kami mulai tergerak tinong sanjur nekong yang mulai tergerak kedai negara kesedong yo denghap kan mama kesedang dengan sedong yo denghap bagadai kesedong kaba khamsai ha pedang tidak mulai nadu jipon tiba bersuara tiba kamlang kam start tidak lagi. Tiba jelas ki idol. Idol kebetul wajib kan kegor hakam jelek bos. Ulana yang kebelum jok mulai dibadip. Nanti sawe idol babi. Tibun banyak idol ini tidak. Halai ba mesak kan kegor. Nak ni senang ya. Bantai som yang jinteli jogi kena mulai menbang yang kendiap. Kata-kata kena gulu. Kena kita kot lagi men jogi ni nakba. Kita cerita mentaru kalau bantai som yang kita kalau jinteli jogi kum tidak mulai. Hoi, kata kapur kita. Umdai macam dah suruh kita. Jauh tu waslo lagi, baca budi. Bahasa kita baru kaya kini kepala bangkuai hanwan mulai. Bahasa mulai dah kaya pil sesuatu. Bamisak don pakai SSBP. Oh yang kepolitik, ti ya lagi cok kita dalam. Reha dia ke election, ti ya teli melan. Dah benda kejumlah jongi tidak mulai. Habas susu apa? Empat kebun, bahagian nak kirim. Jangan dia siap. Ini dah, dia lagi, ini nak berang. Buat baju mentera ni.
ketika consensus of the 6 candidates. Besides that, yung isu ini dulu. Kenapa? Ngayon ini perlu soal what entertain yang kemudian ini. Yang entertain kita menemukan kanum kucu kanum posisi itu. Jadi udah melakukan hakmat normal. Ulai yang sekarang pinjau kubuai. Ya baik, saya lah lebih dah tengah lagi. Nggak mau nggak bolong. Jadi bagi warmanin, bagi sultanat, bagi silham, bagi keren, bagi film cemut, bagi air cemut, hang makut, kadang konsensus, tu yang perlu kemudian bertong, beragam mana. Kesiliu bawa lah kemudian bertong.